Cristiano Ronaldo te World Cup an tak nu deuh loka hanin Cristiano hianin Instagram page hianin UEFA Euro 2016 an champion thalak hi aron post ve ani post chadane post mol satli ani lo amaro chu mitam takin World Cup no moi choi ve thei silawa chuwang chuanin a choi ve thei om chun aron post ve ani hi mi World Cup khel lai lai in an ta to bik si an ron ti elani chu tiang lam ani lo khatiang lo soi sel to te ka ngai dan ni lo khop mai he video hianin aron post chan dik tak ka soyang atin Kylian Mbappe te Cristiano Ronaldo te hianin FIFA World Cup champion ni ai chuan UEFA Euro champion hi thil har sajok anni ati hi kumin World Cup po henaron nem nge chiangin ka ria heng te hi kan ron ri kanga kan ron soi zaw main he kan en ho photang I hun nei na zirlo wangin ini samhan lo ni mai thei I har sana chingfel turin itan RK construction an ome I boipui ngai mi lovin soil test le building permit an boipui sak thei cha civil engineer architect monitoring na noya in hun lai atanga building sakzo thlengin an tho sak thei che ani tin I inchum chau chei that edu point red niam takin an koi sak thei bok che chu mai ba ka ceiling specialist an nia biak in le ko han building a red niam te in an siam sak thei boke I building hui to tak kha thia kher ngai lovin athom that na column strengthening retrofitting anti thei boke RK construction 8837 333 RK construction te mo hu dai lo beve theu donia ole ma sabela zonin engwang Cristiano Ronaldo hian hemi UEFA Euro 2016 an champion nei ron post kan ti chuan July ni som kum som kalta khan he no moi hi Portugal te hian in an choi ani chu wanga post ve mai chu ani kum som tin lom na 10th anniversary khani ve mai ho chu wang chuanin World Cup lai ni emo ni lowe mo Cristiano Ronaldo hi chona post don tho chu wang ron post ve mai chu ani a chu ti khati ke ba le World Cup atlet la khatiang lampang kha ni lo mo khatiang lampang kha ni mol lo ti hai lo shedonia kum som atlin na chi ania Cristiano Ronaldo da chon ro puilom asan chu Portugal history hi nei la Portugal a khel ma hianin Portugal ta na khel ma hianin Portugal te ve khat man champion le Portugal ta ron khel ti voi thu man champion to a hi an champion masak perna nin ka sia Portugal te hi mo apui ani chu wang chuanin ramdang te hi chon ani la mo champion ngun to lutuk ram te hi chon ani la tuna player poimo tak tak an nei te po hi they are part of the country's history amaro chu Portugal tan chonin Ronaldo hi chu ama to pa hi history ni khati khop khan an ram tan hianin a hluin apoi mo em ni ti kha khabi ha karon soi ma saber du ani mo that maina ngai dan ni lo ra ngi chu midang ina World Cup no moi chu ti khati choi ve thelo khatiang lam kha ni lo mo ti chonin kumin World Cup hianina ati lan chian deuh pakhat chu Cristiano Ronaldo te Mbappe te ponan lo soito FIFA World Cup I1 UEFA Euro hi champion hi a harzok anti himo hemi mi tam tak chuanin World Cup champion ve theilo wang te anti Cristiano Ronaldo World Cup lo champion to Kylian Mbappe ngei po in hei chu a soi dei to ni khat maina Mbappe champion to ni o to kum som thum po la tling lo o champion to kubina champion e phechom voi ni champion don ti na nia final voi thum mo ha khatiang kha dia Mbappe pon FIFA World Cup champion to me upon UEFA Euro hi champion har sa zokoran ti tet chu engwang kan ti chuanin hei kumin World Cup semi-final fixture hen in lamo France versus Spain hemi tu tenge khoiram mi nge Europe England Argentina England ni khoiram mi nge Europe Argentina hulam South America mo a chieng ani tero hei mai ba ka hian mo FIFA ranking hianin tuna kan thu soi me khi aron support mani Cristiano Ronaldo te Kylian Mbappe te ponan ron soi hi support mani soi tong khanin World Cup lo champion to Kylian Mbappe ngei pon soya Cristiano Ronaldo ponan ron soi ve a champion theilawa chu wa zonin Euro a champion ve theina chun hi aron soi tha ti lampang kha ni lo World Cup champion to ngei hei chu ron soi Kylian Mbappe te pon soi to tat ti chuan FIFA ranking hianin hei support ani kumin FIFA World Cup FIFA ranking 2026 ama saber ram thaber tu nge France Europe apanina Spain Europe apathumna Argentina South America tero ti chuan apalina England Europe apangana Portugal Europe Portugal khan tugen helo Spain FIFA ranking apani na
tu semi final khel tur zinga khian FIFA ranking a top 10 team la tum mi lo ram te pon manio kha kha nia kan soidu lo mai maya ti chuanin FIFA ranking parukna Brazil South America pasarina Netherlands Europe pariatna Belgium Europe mo Belgium te po han thania ti chuan pakuana Germany Europe somna Croatia Europe mo top 10 zinga hianin Europe ram pariatan lang South America ram pani Argentina le Brazil kha khania Kylian Mbappe te Ronaldo te na UEFA Euro champion haranti na sansu FIFA ranking po hianin naron support chiang viewani heta hilmo Ronaldo le Mbappe te hianin UEFA Euro ai hianin FIFA World Cup hi he tournament hi apuizo kan ti mi lo asan su FIFA World Cup te chu puide zo khovel rampum puinel nania apuide zo FIFA World Cup te chu mo amaro chu a champion nakong rawrawa hanin UEFA Euro hi a harzo kan ti na chan chu group stage atang khan team thatak tak kha FIFA ranking a po top 10 ang chi te kha ai ma chon ngal pop pop mai ani Euro a chuan mo FIFA te chuanin semi final thleng tu ra top 15 top 10 rank team la tum mi lo ram te po kha an om ve thawani ti tak ema chuan mo khatiang ha thil awmzia nia hetianga Cristiano Ronaldo na UEFA Euro 2016 aron post san lo sawisel ve vaka Cristiano Ronaldo chu Portugal tan ama hi history alom player dang te chu an ramina history tam tak an lo nei to zinga hanin an vatel ve chau kha ania mo khatiang hania in rin ai hianin apuide yang sonin mitam tak hianin Ronaldo an sawisel an san chu e hey enge achapau o e achapau an tia chon mi chen khat phei chuanin apathian thu nen lam oh ngay lu te chu tiang zong ang chi khan an ron soita ani zeb lo choni Cristiano Ronaldo mindset hi mitam tak khianin a mindset ang hi kan pu ve vek ama hi min inspire tu tam tak te jinga mi an ni asan zo a mindset a chuanin ka thiam ber ka bon ber oh khatiang kha ani zeb lo chomo gym ka kal te hian hey rideu kan deadlift don te rideu kan squat don te kan choi don te hianin kan in shil sin chomo ka bon ber ka chak ber kan chak ber lo kan bon ber lo mase positive affirmation ha mo ka bon ber ka chak ber khami positive affirmation ha nin I kan ti rolina a choi ri thei ai na sa kha kan mentality kan mental state awang hanin kan choi ri thei dei mai ni kha khania mentality Ronaldo teng mindset poi mo lu tuk na chumo he thi la hi chu mitam tak hianin an hrefi thiam lova mitam tak chu Ronaldo teng pom tur hi chuanin an caliber hianin na phak lo ani te han ti la kan tong na tukang ti te po hloma ha chu in tu tok photila a mindset bonzi kha khabi ha ron soifia ka tumna ani mo kha ni mitam tak hianin an ngei satli rengot thein he chu ka hret hiam lawa ke phechoni Lionel Messi ka ngi ngai lo shim shima ka ngai sa ani Messi po himo amaro chu du ber thlang don taila Ronaldo ka du zok achan chu nge ti chuanin no drugs no alcohol no tobacco baka no tatu ke chu tatu ka ngai na lawa tatu nei te chu du lo nei me ro se pe ka ti chu lo mo amaro chu ke chuanin ka ngai na lem lawa chu ba chuanin Ronaldo pon tatu nei du lo chan chu thi sen do nei reng theinan kha ba ha personal preference kha omve ni oh chu van chuanin mitam takina a chapo he's a narcissist he's so egoistic anti ang chi hi hlo ting tur chuan ngai velom zep lo chuanin Mizoram YouTuber te zinga tunge bonber ti ta se mo ke po hen midang chu ka soi a ming chuanin ka soi ve mai theya amaro chu chungril tak chuan tu te po hen zo dula mo mani lai na chuanin mani hi chu aber anga hi chuanin ngai de chen hi om ve thidania na kan chapo wang ani chuang lo kan chapo wang ni lo amaro chu ke mani kanin rin to wang self confidence har satak le na sataka kan tho awanga I kan ni na kan chian nuwa mani in ring tok taka khatianga soi ve thei thin chau kha khatiang angkha khatiang mindset dai kha ani Cristiano Ronaldo te mindset chumo chuwa chonin apuya I Mbappe te Cristiano Ronaldo te na I World Cup ai chuanin UEFA kong hi chu tlem chon a harsa de wanga te an lo soi sel vak te po kha FIFA ranking te po hianin aron support zo kani ti hi he video hianin kan ron soi lang du ve mai ania mo ti chuanin khati zong kha tun rum mata na kan han soi thei chu ni ta mai sela video le kanin mole thewanga su